Zdravo svima! Pred nama se nalazi još jedan headset koji kako cenovno, tako i po performansama pripada samom vrhu Red Dragonove ponude headsetova. U pitanju je Red Dragon Zeus X headset koji možete pronaći u Computerlandu klikom na link u opisu ovog videa. Red Dragon Zeus X je headset koji predstavlja treću, ujedno i najnoviju generaciju originalnog Zeusa. Raspolaže sa vrlo sličnim specifikacijama u odnosu na prethodnike, uz obimnije promjene u dizajnu i integracije pozadinskog osvetljenja, što do sada nismo imali prilike da vidimo na ovoj seriji slušalica. Kada govorimo o dizajnu, za razliku od originalnog Zeusa, ovaj model je izrađen od kombinacije aluminijuma i plastike sa matiranom završnom obradom koja lako prikuplja otiske prstiju. Također, rajf koji dolazi u kontakt sa glavom, kao i deo slušalica koji je u kontaktu sa ušima, su redizajnirani i izrađeni od tkanine, što je svakako bolja alternativa od klasične eko kožle. Drugim rečima, slušalice će biti udobnije i manje naporne za intenzivnu upotrebu, a isto tako vaše uši se neće pregrevati tokom toplih letnjih dana. Interesantan dodatak je i novo fabrički ugrađeno RGB osvetljenje koje radi u nekoliko različitih modova. Osvetljenje je moguće kontrolisati isključivo na malom inline kontroleru koji pored toga omogućava kontrolu ulaznog signala kao i mutiranje mikrofona. Zvuk koji proizvodi sam headset je poprilično glasan i veoma čist, bez ikakvih distorzija, čak i pri najvećoj glasnoći. Jedina zamerka, kada je u pitanju zvučna slika, je također osjetno slabiji bas, što sam primetio i kod originalnog modela. Headset se povezuje putem standardnog USB kabla dužine 1,4 metara, koji je nešto kraći nego kod standardnog modela. Mikrofon je omnidirekcijnog tipa i kao takav može se bez ikakvih problema koristiti i za snimanje voiceovera. Uzmite u obzir da mikrofon također nije modularan, što je po meni korak unazad. Njegov audio čujete tokom cele recenzije, pa me ujedno interesuje i vaše mišljenje o kvalitetu istog. Ok, ovo što sad čujete je test mikrofona sa Red Dragon Zeus X headseta i kao što možete da čujete, kvalitet mikrofona je sasvim pristojan i samim tim se naravno može koristiti bez ikakvih problema za voiceover, ali i za streamovanje. Naravno, ne zaboravite da napišete i vaše mišljenje dole u komentarima, a mi nastavljamo dalje sa videom. Software je identičan onom koji smo imali prilike da testiramo na standardnom Zeus i Lamia 2 modelu i nudi veliki broj parametara za detaljnije podešavanje 7.1 surround sound sistema, ekvilajzera, kontrole izlaznog signala i mikrofona, ali ne i RGB osvetljenja, tako da ćete biti ograničeni isključivo na fizičku kontrolu. Za kraj mogu reći da je Zeus X headset, koji je hardverski gledano veoma sličan ostalim modelima iz Zeus linije headsetova. Ipak, u odnosu na njih donosi par dizajnerskih unapređenja u vidu RGB osvetljenja i primetno udobnijih jastuka i rajfa od tkanine, što može dosta da znači ukoliko se isključivo bavite gamingom. Ali, ako ste ipak zahtevniji korisnik i hteli biste neku hi-fi varijantu headseta sa modularnim mikrofonom i izmenjivim kablovima, moja topla preporuka je da se opredelite za Zeus 2 headset koji ima dosta bogatiji propratni paket i po meni za nijansu kvalitetniju izradu.
Ovaj headset možete pronaći u domaćim prodavnicama po ceni koja se kreće između 8 i 9.000 dinara, odnosno nekih 75 do 80 eura. I eto, to je bilo sve od današnjeg videa. Još jednom veliko hvala Computerlandu na posletom proizvodu, a ukoliko se i vama dopala ova recenzija, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Do tada, veliki pozdrav i svako dobro.